ya niulam ka Hebron Bank YP hola ya vaccine covid vaccine to kisayna kumsom lilinga tunglam ti he akikab lelwa kun khopin ko nga o mahidan le imukhina tuina he ya nurse nuniang holim pina saulu chikin ai nei di nuniang he muna tuni da bang sakipan nahi wale dak somin kapanu dak som mo tu ta na mi bang jana kap zo tawa tu lelina somli ki kap zauta somli ki kap zo mo ahi le mi bang za khong kap dia hele ni khata first dose zakhat tan kap thea second dose hi le hong pai dan wa zira mo hong pai dan zirina som ni som thum tan le kap thea hi le first dose ka zakhat tan hon bi khia saku second dose kap kha tam ta ya tu ni second dose hong payom nai lo mi zakhat dana chu second dose mi ni ka punga mo tu ni second dose hong payom nai ke tu tan ni na mo second dose chu hong pai lai le kap the lai di hi le first dose zakhat hi ni khata kumsom lilinga tunglam ti cha uisi se ya kumsom lilinga tunglam bana frontline worker hi le identica tu atoywa mo hoi kha upload ngai di wa hi hoi kha upload thea alut thei le hu chi lo te chu lut thei mong mong lo hi ei u thua ba kap sak thei lo moi dei sak thua kap thei mok lo hi banga hei kap je kina khin khatina ei khosik luna chi khong kane chi khong ma mo hei dan di hong complain khongom khaya tu ta dina ko la ka hu chi bang complain akizanai ke ya mo hu chi dana khosik hiam luna hiam a omle paracetamol 650 ananion akichi zela mo hilele tu tan din monina bang ma tu tanin complain zak nai lo phota hi bangchi abanga chi ale agim huai na saw ya banga chi ale no hei muna nak taka na sem panla na hi na mo gim huai ka sake wa nuam ka saw azyak chu ni khata za khatong hi chakit thadam tuan ma mo wana phone aminu kha entry register hi cha huai anya tang ha lo changa ikap leong hat thei tuan lo mo to le ko chu mana man hi le huai amin khum na lam kha hat thei lo hi zyakin mo aki thadam ma chi di hin te ni khata za khati kap le mo bang china sa ale na kikap nana sa ya nalo mo nagin tak sa nalo zo ya le nalo so hei kumsom legiat apa na bang chikcha kap thei dia le hoi chu on hil thang mai diu I dam doyong ki dai deu chang hin te ta chu kap thi nai lo mo kap thi nai lo 45 above ngen mo hoi te ki kap phot lai hoi te kap khit lo tam lo lai online registration khong kha ki hong ta mo online a te kha bang chidana bang chik chang apana hi thei di wale online registration bolte a hun di hamo hon puang mai diu adam doya ki dai chang in mo ta chu ki dai nai lo chi na mo helama registration akibol lelela he nurse sister khatina tuna he ya covid vaccine boliti enter bol lelela he en registration khabang chibanga hi nei wale en ya tunia te chu citizens te adi chau dan chu ya mo kum 45 tunglam te a mo hoi te a chu entry problem lo en chin hu chilo ko kha adik ta hile a entry apang di hilo data lam ten a entry tu hin chin hile le a media ki dai zo lo zaka ni kha training on pe che mo nurse te kha training ni kha thon pe che un chin hoile citizens te chau entry didan citizens te entry kha problem lo in chin hile le frontline worker chi khong category atuam de wang pai changa kha
hi di dan kha ki thei sau tuan lo in chin thei dan ai cha a process zuya hi changa kha ken kha lu thei in chin a lu thei lo pol le om mo puchilawa citizens ti a kha 45 หน่วยลำบังจุลูดเทโลยากิ process เทโล45จริงนะกุเลจูใบลำเดียวเนี่ยแต่หอยเลจู problem อมเราจะลูดจะไม่หมดกินกังเดียวกี่เทพุจิของฮีtu tani na bangsa bang registration na bola le ยาหงกิลังเด44กิกาบกินตา register จูบังจะยาหงกิลังไหนเกียมอมีส้มลีค่ะตัวเนี้ยกิกาบขินจีนไอ้ใบมั้งส้มลีค่ะกิกาบขินเกลเล verified ที่ตากิกาบขินตาเดียวมจีจุดเทเรามั้งก็ verified ซาเตค่ะเฮียอัน number เฮียองกิลังเตเฮียก่อนอะไรเฮีย vaccinated จองกิลังเตค่ะ verified ซาเห็นจิน45แล้วก็ค่ะบางใจยามกิกาบขินตาดีตัวกิกาบนายเราเลยอมเดni bangsa na tu somo le hai muna ni bangsa tu dia han gen wa heu tu lam tion chi dan hi mai ta chun ni program bol sa chom lo mo zana le tu nga zana ka zawa kha mi om lai di chi cha ka jing che le tu no non chion chin tu ni zo leong kha jing cha tu no non chi diwa ma hwai thei lo ko le on sor dan chi wai cha tu zel di ya registration bol na dia kha bangon to yung aya Aadhaar card to phone number himai apoi mo a date of year of birth to mo Aadhaar card a chu minu leomin a year of birth to leomin chin huchilo phone number ki gen thei ten chu poilo huchilo te khai cha gel thon toy chet cha tu le na wa okay ki pa hoyo le tuina he ya Pearson YB office a he vaccine kam na sa takina na paino na he mun leng kumsom li lenga tunglam te ki kam na mun ya health worker hun khop bang leng mel mu theoma ya kyanga tu heu tu nu hung to holim na saulo chikina nei dia nu he tuni na mi bang za bang na kap zo ta wale tu da karta na chu mi som nga lak ka kap tau mi som nga lak mo ai li hei ti bangan at nop lo na nei chi khong amun na thia tu nia complain tu ta na chu complain om nai lo ka kap sa tengo mo lam jang takin ka pai to zel photo che de hi khen khat kha ai khosik khong nei hiam ai ke le bang hiam sunglam nom lo chi hiam khong om ti hong ki kap le apoi dem hoi ti le zana pataka ka pu bang ma problem am lo mo ka kap thei ve ko ave kon problem am lo hi ko pe ma kap thei hi hoi lam pang chu kum som leng li leng a noi lam na kap kha ku am dem tu ta na ko som li leng a noi lam front line na hi ke ngal le mo na ki kap sa second dose chi lo chu kap lo hoi ti kap lo phot ma certificate chi hiam bang hiam adik lo bol tom khonga registration bol lau chi banga kap som ti chi khongom kha thei dem hongam kha zeu min chin mo wai te chu ko le ana kap thei lo phot ke ve wa tu din muna din mo adik lo wa hi changa mo hoi dan hi kum upalwa chi hiam kum som get som ko lam tin le upa lwa chi om ton lo kap thei vek mai ha mau le ve ka kap au pate le kap mo som li lenga tung lama hi na le kap vek thau okay he muna ni bang za bang na kap tu lai di wale adam doi pen tha bang om lai di ya om non lo chang wa kap non lo di mai nga mo to le ni ta lam chang a hon thu jak de chi ja ka tu ta na ki kap banga ki thu jang nai lo mo ko chu thu jak khin taw nga ama wan thu jak de kha nga phot ka hiu ki kam na law ya nu law het lo law het lo ko bisi la yo tu kon kap pen kha second dose nakap siang mo koi mun pe wa nakap le ko bisi la se an gen di mo ko bisi paracetamol na ne dia mo minute som pum hoya community hall la mo
นั่นน่ะตัวดำดีอ๋อ na saya นี่นะกี na lo mo บักมันนี่สิ tol da male i hei adam doi kha tun non ge na covishield le mo to na kap tiu kha Covishield te ha Covishield i hei a covishield kap le chui kam non cha le wai ma kap di chi na ma mai ma kap di si na hita sla adam doi chi bang zaong pa ya le la ka Covishield sau hong pai phota hi Manipura din mo covishield chau chi nai ve mo le ki pa ke ole no itang non piawa he ya Pearson Munna YPA president he ya e upawa ma ama to holim na salo chikina e needinga YPA Pearson Munina he covid vaccination to kise pan lockdown non gen thiam 45 above vai chiang ina han no lo tam tari chi ngai to na sia kina YPA Pearson Munity na CMO application ki khia mo tua kha heu tu pa vum lon mang bangina on gen son sakina wana YPA general headquarter president pu khailan thang bang huchina maute na hon nung thua pina huchina pan kila a huchina CMO in leng hon lem sak pi na tunia kanget na te hong lo chingina a center khatia ti la dan ka hiu ai le hei center kha ai Pearson apan koi khwati wa pa le area hi chian tan chi ke ya niulam ka panong pai leoma huana gangpi mual bung mual phai lian tan leong paiom huana mission compound lama le mo uchida na hi area hi tan cover chi tuan lo hong pai kha hi mai nang la na kap ta ya ken zana kap bang china sa le ginta ka bang ya ka gintak wacha gintak ti gen thi mo le ke ya tom chik lung mon na le phatwam hin ka thei second dose kha bang chi khong cha kap ngai di khanon hong hi ngai di swaki tawe he ya kha second dose song kap mi bang sa khong om zo ta di wale ni ya mom mi ni khong om pan mo yai covid kha na sa takina ki na tu chiang bangina adia gina elam mi hina koi mun tom Delhi Mumbai amte hina nak takina na thwa ko mo hei to ki sai banga nang YPA president khat na hi na to hei bangina pan la thele hoi di bo na chi khong na lung simam tin gen thi diam hei second wave hi ama to ki bang lo dia le do mai do chi mu the no ma atu ale ituak tua to ki toni na pan lak thi hi a khotang vai hi na apol pi vai hi hak sama ma maya hoi jakina mi mal ki kep bin na kan hi pan lak thi dan lo hin kamu mai ka chi mi mal pan lak na ma pui mo pin no hi tham mai hi banga pan lak na phat thoi ma banga hi vaccination to ki saya zui dia pui mo na sakhen khat om tin gen thi diam government SOP ba ki zui hi lele enle tua pan sana kha ya ki kap dia hong pai te kha SOP zui ya ki pai de mai na social distancing kha maintain thik to pa maintain di ki chia hi lele khat vei gen ahon man lo chiang wa hi atik lampang khong nei chiang wa hi force lwa thil wa hi bang le thil nuam pi nong hi khol lo mo hi thei le chu igen dat ki mang siau hi le chu aku ape wa dia le ke mi mal dam na kha khotang dam na hi chi thei chia ling chu hoi di na kangai to ki pa hoi na hunoi tang non piak jakina